Duga nga oportunidad sa trabaho upod sa tuyo nga mapatahong pagid ang Negrense Beauty ang ginatanyag sa product launching sang isa ka cosmetic product. May report si Nico Delfin. Your Skin, Your Story. Ining prioridad sang Pacificus Biosciences International Corporation sa paglunsar sang Skin Stories Beauty Products sa Bacolod City. Suno kay Business Development Director Reynald Galicia, tinutuyo sang ila di kalidad kag preventive products nga ma-enhance pa ang katahom sa mga Negrense Beauty. That's something na kumbaga loving yourself, and that's where we start the preventive aspect nung product namin. And that is something that we want to share to people, no? Na matulungan sila na ma-improve yung skin health nila. And I think that what makes us different. Hindi talaga yung mismong product but yun to be their companion in the entire process po ng self-care journey nila. Upod sa brand launching sang Skin Story sa mga social media influencers kag mga negosyante. Suno kay Jagger Himonggala, Board of Directors sang Pacificus Biosciences, ining nahauna nila nga brand launching sa Visayas. Gani kabahin man sa ila tinutuyo, among matagaan sang dugang nga oportunidad sa trabaho ang mga Negrense. Pinaagi sa distributorship kag reseller program. We are planning now to have our activation sa Northern Luzon. So months after that, marami na kaming pupuntahan ng mga lugar outside pa ng NCR. So that's actually the main goal, to really saturate the entire Philippines ng skin stories na mga products natin. Magluwas sa skincare products, igalunsar man sang pharmaceutical, nutraceutical kag cosmeceutical kag medical manufacturing company ang ila bag-ong food supplement products. Nakakataba ng puso because the warm welcome of Bacolod people, sobrang iba That's why I'm so happy na yung mga babies ko tinanggap ng mga taga Bacolod. And that's something na fulfilling sa akin. Of course, safe and effective yung mga products namin. So there are certain tests na ginanap, and even yung mga raw materials naman ay talaga naman in good quality para at least ma-ensure yung safety and effectivity ng products. Ang Manila-based firm ang isa man sa kilalang kumpanya sa pungsod sa bahin sang health and wellness. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.